belikan topeng nih untuk Jarjit, Ijat, boneka Squid Game, Mail dan juga Adit. Wah, Jarjit berubah menjadi Rangers biru nih teman-teman. Wah, kalau Ijat berubah menjadi Rangers hijau nih, keren sekali ya teman-teman. Wih, kalau boneka Squid Game berubah menjadi Rangers kuning nih, cantiknya. Yeay, kalau Mail berubah menjadi Rangers biru nih teman-teman. Bagaimana dengan Adit ya teman-teman? Kita lihat yuk. Dan kalau Adit berubah menjadi Rangers merah nih teman-teman. Wah, misi hari ini telah selesai. Terima kasih ya teman-teman sudah bantuin kakak belikan topeng baru untuk mereka. Dadah semuanya.